سینٹ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف دیوانہ بلوچستان قومی و صوبائی اسمبلیہ اقلیتی سیٹاں گیرش کنگے بابتا معاملہ سرا زیدی کمیٹی جوڑ کنبتا سینٹ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف دیوانہ چیئرمین فاروق چنائے کے سروکی بتا دیوانہ بنجائی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور سیکریٹری قانون ہمساڑی بتگاں دیوانہ سینیٹر سعدیہ عباسیہ آئین شب 25 ترمیم آئینی ترمیمی بل دوبر زرتا آرٹیکل 66A زیر بحث آغاز بتا گورنر بلوچستان جعفر خان مندو کے لگو بنجائی وزیر امی مقام گندنند کو تک گندنند آبازی بن گپانی سرا گپ پتران بتگ گورنر بلوچستان گشتہ کے صوبہ انفراسٹرکچر اب محکم جوڑ کرنے واسطہ بنجائی سرکار وتی کردہ ادا بکا کراچی چا سیادی دارو کی گولڈ میڈل سے کوشہ ہوارے ملزم دوبر خزدار چا دزگیر کنگ بتا ایس ایس پی خزدار گشگین کے ملزمہ کراچی دمگ گلشن اقبالہ ٹکیٹی نیامہ ورنے اتکا موین جتگ کشتگ ملزم تیسرا ہم خزدار پولیس دزگیر کتا کراچی پولیس دستہ داتک بلے 24 جون ملزم کراچی سٹی کوٹا جس تک ملزم پدا دزگیر کنگ بتا کراچی پولیس دستہ دیگ بتک زانب بی جون کراچی دمک گلشن اقبالہ ڈنگی نیامہ مزمت سرا اتکا موین کشبتا پاکستان کسٹمز انفورسمنٹ کراچی انسداد اسمگلنگ کاروائی بڑھ جاہیں ای درگتا چیری حال لسگ سرا بسے چچکار ٹرک کچا اسمگل بتگی 4000 کلو گرام سپاڑی دزگرگ بتا کلیکٹر کسٹم باسط عباسی رداد چلک کلدار مالیتی اسمگل بتگی سپاڑی بلوچستان چک کراچی سرکنی بتگاں ہمدرد چیک پوسٹ عملہ ٹرک کے پٹ پول کتا ٹرک کچا سپاڑی برآمد کتا اور ٹرک وتی تحویل زرتک بلوچستان گیشتری ضلع موسم گرد اور مرطوب بہگے گمانے جبکہ ملک کے جتائیں دمگاں حرارت بڑھ جاہیں محکمہ موسمیاتا ملک جتائیں شہرہ گرند گرو کگو ہوار اور گاری گمان پدر کتا سندہ شپا سرپار کر او آئی کشگرہ سیاہ گواتا ہوار گرند گرو کگو اور گتکاں اسلام آباد ہائی کورٹ پر زور گار و بے گواہ معاملہ سرا انکوائری کمیشن کارکردگی سرا برانچانی درشان کنانا چیری ایجنسی حکام ان کیمرہ کیس گوشدار کے واسطہ لوٹ کتا جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس طارق محمود جہانگیر جسٹس ارباب محمد طاہر ہوار اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ بلوچ نودر برانی گار و بے گواہی کیس گوشتاش تک بینچ چا دستبندی کرے گی تاکہ گار و بے گواہی مردمانی درگتا کمیٹی ہوا اہلکار رچا ان کیمرہ بریفنگ ضرور دی کراچی کے اے ایس ڈی نینگچا چین ابتاج پنچمی راجی روچ دارک بتائی درگتا تیسری دری کارانی وزیر ہنا ربانی کھر اور سیاسی اور چاگردی راہشونا مزے کے ساتھ آبار زرتا مراگش مول و مراد پاک چین دوستی معاشی و بیپاری چست و ایران پدر کنک بتا مزن وزیر شہباز شریف سیاحت میان استمانی روچ درگتا وتی کلو گشتد کہ اقوام متحدہ تہا سیاحت میان استمانی روچے برجمدار گئے سیاحت موضوع سیاحت و اہم پہلو عکاسی کنا قدرتا پاکستان سرسبز میدان دریا کوچا چکار کتا شہباز شریف ہم گشتگ کہ حکومت سیاحت صنعت بے پاری گام کی زور گئی سیاحانی واسطہ دوستانہ ویزا نظام آرگ ہم بتا 126 ملک کے سیاح فیس ابید فاسٹ ٹریک ویزا حاصل کت کنا سروزیر بلوچستان امیر سرفراز بکیا سدیہ بمبور شٹپی بتگی چکے علاج سرکاری ہرچ درچ کنگا فرماندہ تک سروزیر بلوچستان ہدایت سرا محکمہ جان سلامتی CMH مراسلہ شگن بتا مراسلہ گوش بتا کہ محمد یوسف ول محمد ثاقب علاج سرکاری ہرچا CMH کنگی بھی
ربالکار بلوچستان سرکار شاہد رند گشتگ کے مراسلہ سروزی میر سرفراز بختیا ٹپی چوکے علاج گہتری و معیاری آساتی دے گے ہدایت داتک سروزی بلوچستان میر سرفراز بختی ننگچا بنجائی وزیر سیفران و کشمیر امور انجینئر امیر مقام گورنر بلوچستان اسپیکر صوبائی وزیرانی شرپا اشائیہ ارکتا سروزیر ماڑی کوئٹہ سربیہ گگو سرفراز بختیا بنجائی وزیر امیر مقام وشت کتا سروزیر بلوچستان بنجائی صوبائی وزیر کو گپتران گتا سروزیر بلوچستان گشتک کا اتحادی گلانی پجی اگو دیما رو گئی امن ایمنی جان سلامتی وان گزارہ گو ماحولیاتی بدلی حاصل چیلنجا وط وصلہ مشورہ گو بلوچستان درپیش جیڑان وشکی واد کرنے واسطہ کار کر گئی بلوچستان یونیورسٹی انگلش لٹریچر ڈپارٹمنٹ چکاسانی کاغذ زرگ دیتگا بنشر ردا بلوچستانی شادر برجاہ انگلش لٹریچر ڈپارٹمنٹ چکاسانی محاذات بالپروفیسرہ غیر حاضر نودر بر ڈین چا اجازت نندی لوٹتا نندی دیگا عبید نودر بر چکاسانی اعلی نکر کے سرا اسٹوڈنٹ گلہ دزوان جنی کتا زرشانی ہم درشان کتا آئی ایم ایف مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیا گشتانو کی آئی ایم پروگرام پاکستان گران نہادی کمی ٹیکس نظام گہتری کاری ایم ڈی آئی ایم ایف ردا پاکستان مزل وزیر گنوکی فنڈ درگتا گپ بتا کرسٹالینا جارجیا ہم گشتا کے فنڈ پروگرام چا گران نہادی کمی ٹیکس نظام گہتری اور نوکی روزگار ودی کرنے گا کمک رسی دستاویز ردا رد و بدل انسانی شبکیے درگتا معروف سماجی کارکن سارم برنیا سندھ ہائی کورٹ چا رجوع کتا سندھ ہائی کورٹ سارم برنی درخواست سرا ایف آئی اے پروسیکیوشن نوٹس شنکو تک سندھ ہائی کورٹ سہ ہفتہ کے نعمہ ایف آئی اے پروسیکیوشن چا پس سیلوٹ کتا زانک بی بی پنجونہ نامدار پاکستانی سماجی کارکن سارم برنیا امریکی ادارے شکایت سرا امریکی چا واتری نیاما کراچی چا دزکی کرے گتا پاکستان تحریک انصاف وکلا سپریم کورٹ دنا زہرشانی درشان کتا پی ٹی آئی وکلا آئینی آمد گسے قیام خلاف سپریم کورٹ دنا مچی دروشما مچ بتگا حمودہ کے سلمان اکرم راجہ لطیف کھوسا اعظم سواتی راجہ بشارت ہم موجود بتگا سپریم کورٹ دنا خاردار تار اور پولیس نفری سربتا پی ٹی آئی راشون نیاز اللہ نیازیہ سپریم کورٹ دنا رسانگ راگو گپ پتران کو تک گشتر کے بانی پی ٹی آئی کڈنی سرا سپریم کورٹ دنا پر امن زہرشانی درشان کن گئی پاکستانی کلدار مقابلے امریکی ڈالر قدر کمیت تک انٹر بینک کا ڈالر نوزدہ پیسہ ارزان بتک ڈالر ارزان بہانا 270 اب کلدار 50 پیسے سر بتک گسی روچا ڈالر نہاد 270 اب کلدار 69 پیسے سرا بند بتک 2 ملین گا بیپار گرسرا پاکستان اسٹاک ایکسچینج منفی زون بتا یکسر انڈیکسا یکسر 98 پوائنٹ سے کمی اپر انڈیکس 81,495 سرا بند بتا